Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kenya. Depite Sikari Sudu wagaragaye akarere ka Kapseret mu nteko ishinga amategeko ya Kenya yanyumuje Rigati Gachagua uhoze ari visi perezida akaza kweguzwa wirwaga avuga ko ariwe wahaye amahirwe perezida William Ruto yo kuba perezida wa Kenya kubera ko yarakunzwe cyane mu karere ka Mount Kenya. Amubwira ko benshi atari no mu bantu batekejwe mbere kuri uyu mwanya. Bwana Sudi yabwiye Gachagua ko abanyapolitiki 8 bari ku rutonde banahabwaga amahirwe kumurusha barimo nk'abandi Ndinyoro, Kimani Icungwa, Moses Kuriya, William Kabogo, Anne Waiguru, Cecile Mbarire, Kiture Kindi Kinesi na Messi Karinturi. Abangaba ngo batekerezwagamo wavamo numero 2 mu gihugu kandi bari bazi kurusha Rigati Gachagua. Ikinyamakuru de Kinyarezi cyeze ko Bwana Sudi uzwi ko ari umwambari wa perezida William Ruto yavuze ko byasabye amasaha 20 bahitamo umuntu umwe kandi ngo inshuro zose Gachagua yatoruga n'abantu mbarwa kuko batabonaga yaba visi perezida muri Kenya. Uyu mudepite yavuze ko nubwo nta mahirwe Gachagua yari afite biciye mu matora perezida Ruto yiyemeje ko ari we bakomezanya nubwo yaje kumutenguha akabuta avuga rumwe nawe. Sikari Sudu avuga ko habaye amatora 4 kose bashaka kuba visi perezida wiyamazanya William Ruto. Izo nshuro enye zose Gachagua ngo bonaga amajwi ane gusa birangira utafashe umwanzuro nubwo benshi bitabashimishije. Sudu ashinja Gachagua kujya mu mateka mu gihe perezida yabaga adahari ari nashaka kumusimbura manda itaranagiraho igera birangira yegujwe ku uwo mwanya. Mu myaka 2 Gachagua amaze ari visi perezida muri Kenya byavuze ko yavangiraga perezida Ruto kugeza ubwo yatanze isuka ari tuje ubuziranenge ngo perezida yeguzwe gusanga ngo ari yanangirijwe nubwo atumvaga. Kuva Gachagua yakweguzwa asigaye anenga perezida Ruto ndetse akamugaragaza nk'umuntu wamunzwe na ruswa nubwo Sikari Sudi yavuze ko Gachagua yakoraga nk'umukomisiyoneri wa ruswa muri leta. Naho muri Sudani y'Epfo havuzwe impanuka y'indege yahitanye abantu 20. Indege nto yari itwaye abakoraga mu bijyanye na peteroli muri leta y'Unity muri Sudani y'Epfo yakoze impanuka ihitana abantu 20 bari bayirimo. Minisitiri w'itangazamakuru muri leta y'Unity Gatweke Bipari yabitangaje avuga ko indege yahanutse mu gitondo cyo kuwa gatatu ubwo yerekezaga mu murwa mukuru wa Sudani y'Epfo Juba. Minisitiri Bipari yavuze ko bagenzi bari bayirimo barabakoze mu bijyanye na peteroli b'isosiyete Greater Petroleum Operating Company ihuriwemo na sosiyete y'Ubushinwa China National Petroleum Corporation n'isosiyete ya leta yita ku bya peteroli Nene Petroleum Corporation. Uyu muyobozi yavuze ko mu bapfuye harimo abashinwa 2 n'umuhinde umwe. Bipari nta bindi bisobanuro atanze ku cyateje iyo mpanuka. Ibitangazamakuru byari byabanje kuvuga ko hapfuye abantu 18 ariko Bipari yaje kuvuga ko abantu 2 bandi bari barusimbutse baje kwitaba Imana nyuma umwe ari we warokotse. Mu myaka ya vuba habaye impanuka nyinshi z'indege muri iki gihugu cya Sudani y'Epfo cyashigijwe n'intambara. Mu kwezi kwa 9 kwa 2018 abantu batari munsi ya 19 bazize impanuka ubwo indege nto yari itwaye abagenzi bavanye mu murwa mukuru Juba ibajyanye mu mujyi wa Irori hanukaga. Muri 2015 nabwo abantu barirwa muri 40 barapfuye igihe indege itwara imizigo yakozwe n'Uburusiya yarimo n'abagenzi yagwaga ikimara guhaguruka ku kibuga cy'indege cy'umurwa mukuru Juba nk'uko ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byabyanditse. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bashyize amakaramu ku mapuro barandika. Banditswe Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo mu ijambo yagejeje ku gihugu yatangaje ko yizeje abanyekongo kwivuna gukomeye kandi guteguye kuko yise abaterabwoba n'ababafasha. Nibwo bwa mbere Tshisekedi yagize icyo atangaza nyuma y'uko umutwe wa Ventura ufashe umujyi wa Goma kandi amakuru atandukanye akemeza ko urimo gukomeza mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo ugana mu mujyi wa Bukavu. Tshisekedi yashinje nanone yeruye ingabo z'u Rwanda na Ventura ko bakomeje ibitero by'iterabwoba ku baturage bo mu burasirazuba bw'igihugu. Yavuze ko yakoranye inama n'inzego zitandukanye mu gihugu ngo barebe ko bakwisubiza hafashwe ku butaka bw'igihugu. Muri uwo mujyo kandi yavuze ko yashyizeho guverineri mushya wa gisirikare w'intara y'Kivu y'Amajyaruguru General Major Somo Kakure bivuga ko kuwa gatatu yageze mu mujyi wa Beni gutangira imirimo. Mu ijambo rya Bwana Tshisekedi yavuze ko ahaye icyubahiro abasivili ingabo za leta n'iz'abazarendo abasirikare bari mu butumwa bwa SADC bwitwa SAMIDRC barwana ku ruhande rwa Kongo n'abamonisco baguye muri iyo mirwano. By'umwihariko yavuzemo General Major Peter Chirimwami wishwe arashwe mu cyumweru gishize. Tshisekedi yashinje u Rwanda kurenga ku masezerano mpuzamahanga y'ubusugire bw'ibihugu ko ari igikorwa kitakwihanganirwa kandi gifite ingaruka zititeguwe zishyira akarere kose k'ibiyaga bigari mu kaga. Abategetsi b'u Rwanda bashinja leta ya Kinshasa gufatanya n'umutwe wa FDLR urwanya Kigali na Tshisekedi ko yavuze ko afite intego yo guhindura ubutegetsi i Kigali. Ibinyamakuru muri Kongo byanditse ko mu mvugo ikarishye Tshisekedi yagize ati mumenye ikintu kimwe Kongo ntabwo uzareka ngo isebe cyangwa se ngo uhonyorwe tuzarwana kandi tuzatsinda. Yavuze ko yasabye guverinoma kugabanya ibitango ku mibereho y'abakozi b'inzego kugira ngo bazigame ibihabwa ingabo ziri ku rugamba. Yavuze ko abikorera ku giti cyabo nabo basabwe gutanga umusanzu ku ngabo. Yabwiye urubyiruko ko cyari igihe cyo kumva umuhamagaro w'igihugu ndetse no guha imbaraga ingabo z'igihugu. Ati tugomba gukomeza ingabo zacu kandi buri wese mu rubyiruko afite umwanya mu ngabo zacu, nimwinjire muri benshi mu ngabo. Perezida Tshisekedi yibutse kongera amafaranga mu gisirikare cyo mu gihe mu gitondo cyo ku itariki ya 29 Mutarama umuvugizi w'umutwe
wa Ventura w'urwego rwa gisirikare Lt. Colonel W'Ingoma ubwo yagiranaga ikiganiro n'umwe wa cancuro bari bagiye koherezwa mu Rwanda yahishuye ko bahembwaga $800 by'amadolari ku kwezi mu gihe abasirikare b'igihugu batahembwaga nagera ku madolari $100. Lt. Colonel W'Ingoma yabwiye umucancuro ko Ventura irwanira hazaza h'abana b'abanyekongo mu gihe abasirikare ba FARDC bahungiye mu Rwanda bagaragaje ko babayoroga basaga n'ababagambaniye bakabatererana ku rugamba bari bangaye muri Ventura. Perezida wa Kongo wongeye gusaba urundi rubyiruko kwinjira mu gisirikare kugira ngo rufashe FARDC guhangana na Ventura kugeza umutwe wa Ventura wigarura umujyi wa Goma ndetse n'utundi duce twinshi tuwukikije. Ugenzura ikibuga kineye cya Goma na radio na televiziyo y'igihugu ishami rya Goma ni naho kandi uri kugenzura umupaka w'u Rwanda ku ruhande rwa Kongo Kinshasa. Uwo mutwe kandi nyuma yo gufata uwo mujyi wafashije abashoferi 47 mu bihugu bitandukanye bari baraheze muri uwo mujyi guhunga imirwano binjira mu Rwanda ndetse bashyikirijwe ibihugu byabo. Ku itariki ya 29 Mutarama uwo mutwe wohereje abarenga 180 mu bihugu birimo Romania barwanaga ku ruhande rwa Kongo Kinshasa banyura mu Rwanda boherezwa mu bihugu byabo. Saba gusa u Rwanda rumaze kwakira kuko guhera ku wa mbere tariki ya 27 rwatangiye kwakira abakozi ba Loni na MONUSCO bagera ku 2,000, abaturage ba Kongo barenga 200 n'abasirikare b'iki gihugu barenga 120. Nkivuga kuri Kongo kandi umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yasabye impande zihanganye muri Kongo Kinshasa guhagarika imirwano babigirira abaturage ba Goma. Ibi Papa Francis abitangaje nyuma y'uko umutwe wa Ventura ufashe umujyi wa Goma mu mirwano umutwe wanganyemo n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Papa Francis mu butumwa yacishije kuri televiziyo Gatolika yasabye abantu gukomeza gusubira mu burasirazuba bwa Kongo. Yasabye ko impande zihanganye zahagarika imirwano. Ati ndasaba impande zombi zirebwa n'iki kibazo guhagarika imirwano mu gufasha abaturage ba Goma no guhagarika ibikorwa byose bya gisirikare. Yasabye kandi kureka ibikorwa by'urugomo ku neza y'abo baturage. Ati ndakomeza gusabira amahoro n'umutekano kandi nsaba umuryango mpuzamahanga n'abayobozi mu kwinjira muri iki kibazo mu gushaka amahoro muri iki kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ku mugoroba wo ku wa gatatu tariki ya 29 Mutarama abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba baganiriye ku cyakorwa mu mutekano mu burasirazuba bwa Kongo ugaruke. Usanga leta ya Kongo igomba kurwanya umutwe wa Ventura. Nubwo bihagaze gutya ariko mu mujyi wa Goma kugeza ubu nta muriro uhari w'amashanyarazi, nta interinete ndetse n'amazi ngo aracyari ikibazo nk'uko ibinyamakuru byabyanditse. Nasimbukiye mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banitswe imiryango y'abasirikare b'abarundi bagwa mu ntambara za Kongo Kinshasa yanganye muri Ventura ivuga ko leta ya Gitega ibabuza gukora ikiriyo cy'abantu babo. Ikinyamakuru SOS Mirenge cyavuze ko cyasuye imiryango mu ntara y'Ibitoki makomine y'amabaye Bukinanyana Mugina na Buganda. Abaturage bakakibwira ko hashize icyumweru bamenye ko abantu babo bapfuye ariko nawemerewe gukora ikiriyo. Icyo babaje abo baturage ngo babwirwa amakuru atariyo bakababwira ko abana babo bari abasirikare baguye mu mpanuka mu muhanda bikarangira gutyo ngo nta rwego rwa gisirikare rwemera kuvuga ko abasirikare b'Abarundi bagwa mu mashyamba ya Kongo Kinshasa. Iki kinyamakuru cyanditswe imiryango y'abasirikare isaba leta ko yajya imenyeshwa urupfu rw'abana babo kuko baba batanazi niba imirambo yabo yaratoraguye mu mashyamba ya Kongo ndetse bakemererwa gukora ikiriyo bakaririra abana babo byaba na ngombwa bakabashyingura. Hari umuturage muri komine Ruganda wabwiye umunyamakuru ko umwana we yahamagajwe igitaraganya mu gisirikare ari muri Konjera yakubutse mu butumwa bw'amahoro muri Somalia. Ahageze bamubwira ko ikipe bamugiye muri Kongo Kinshasa ari usigaye baramujyana biza kuvuga ko yapfuye. Iyi miryango isaba igisirikare cy'u Burundi kuba imiryango y'abana babo bakabashyingura mu cyubahiro. Ngo biroje kuba umuntu wawe yapfa bakaguhisha ahubwo ngo utekereza ko wenda atapfuye azagaruka bakubeshya. Hari uwo muryango w'umusirikare waguye ku rugamba muri Kongo Kinshasa bavuze ko ubuyobozi bukuru bw'igisirikare bwabwije kuri ko ibintu byo gushyingura no gukora ikiriyo ari ibisivile bitemewe. Umwe mu basirikare bakuru mu Burundi yabwiye ikinyamakuru SOS Mirenge ko impamvu abaturage batemererwa gukora ikiriyo no gushyingura ari ukwanga igitutu cy'abaturage bashaka imirambo y'abana babo ngo bayishyingure kuko kubera uko intambara ibivuza ubuhuha nta murambo n'umwe ujya ugezwa mu gihugu. Baba biziranyeho ko kanaka yarasuye ku rugamba agapfa gusa. Gusa iki kibazo ngo si umwihariko w'intara y'Ibitoki kuko intara zose abasirikare b'Abarundi bajya kurwanya Ventura nta uhambwa mu gihugu cye ndetse akarusho nuko ngo banajyana imbonerakure zitanakuza igisirikare kandi ngo bakazibanza imbere ngo nizo zihashirira cyane. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye muri Uganda abanyamakuru bakoze jiba muri no barandika baniswano hobana na virusi ya sida muri Uganda birukije nyuma ya perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika bwana Donald Trump yisubiyeho bakaba yemeye ko igihugu cye kigomba gutanga inkunga ku bihugu byazihabwaga zirebana no kubungabunga ubuzima bw'abantu. Umunyamabanga wa Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga bwana Marco Rubio yatangaje ko perezida Trump yakuyeho umwanzuro yari yafashe wo gufasha ibihugu binyuze mu kigega USAID kuko yemera ko amagara y'abantu ari nta kiyasimbura. Amerika yavuze ko inkunga yashubijeho itereye imishahara y'abakozi no kuriha ibyumba by'inama abantu bateraniramo bajya impaka mu kwiga ku mategeko avuga gukuramo inda cyangwa se kwibagisha ko bashaka guhindura ibitsina kuko ari ibintu bikorwa kubera umurengwe atari ugukiza amagara y'abantu by'ako kanya. Amerika nicyo gihugu cya mbere ku isi gitanga inkunga n'ifashanyo mu bihugu byinshi ku bijyanye n'ubuzima kuko barenza miliyari 72 z'amadolari buri mwaka kandi Leta zunze ubumwe za Amerika ngo zitera inkunga 80% by'imishinga y'ubuzima muri Uganda. Inzego z'ubuzima muri Uganda zavuze ko Amerika igira uruhare runini mu mishinga igamije kurwanya sida muri iki gihugu ndetse ko umwanzuro wo guhagarika ubufasha igihugu cyahabwaga wari waciye igikuba muri Rwanda. Abarwayi ba sida bari bamaze kuyakira ko bagiye gupfa
kuko igihugu bigoye ko cyabona amafaranga yo kubitaho uko byari bisanzwe. Hari itsinda ry'abadepite muri Uganda bari bisize insenda bahamagaza guverinoma kuza gusobanurira abaturage niba nta cyo igihugu kizagira ku mibereho y'abaturage mu gihe iyo nkunga ya Amerika itari kuba izaboneka. Uhuru Kenyatta wahoze ategeka Kenya baherutse kumvikana asaba abategetsi ba Afurika kutiriza nk'abana bato ngo nuko Amerika yagaritse kubafasha kuko atari abanyamerika n'imisoro yabo batayitanga muri Amerika ngo bakwiye kuba abantu b'abagabo bakishakamo ibisubizo abaturage babo bakabaho. Si Uganda gusa muri kano karere ka Yaseri yacitse igikuba kubera ivanwa ry'inkunga avaga muri USAID kuko imiryango itari leta igera kuri 60 muri Tanzania yibandaga cyane mu guteza imbere abagore n'urubyiruko n'iy'ubuhinzi yamaze kugirwaho ingaruka na politiki ya Amerika yo guhagarika inkunga zatangwaga binyuze mu kigega USAID mu mezi 3 ya mbere y'ubutegetsi bwa President Donald Trump. Abagize iyi miryango basabye leta ya Tanzania kongera gusuzuma umugengo w'imari bakareba niba nta byashyizwemo bitihutirwa bikavanwaho hagasigara mu rwego rw'ubuhinzi n'ubuvuzi kuko arizo zagizweho ingaruka cyane n'icyo cyemezo. Ikinyamakuru The Citizen muri Tanzania cyane ko abahanga mu buhinzi bavuze ko urwego rushobora kwisanga mu mazi abira mu gihe igihugu kitakora iyo bwabaga ngo amafaranga ajyaga mu buhinzi yongerwe. Abasesenguzi bavuze ko urubyiruko rwinshi rushobora kandi kubura akazi muri Tanzania kuko nibura imishinga y'ubuhinzi yaba imboga, indabo n'imbuto byarimo abakiri bato benshi kandi byakoreshaga amafaranga avaga mu nkunga y'Abanyamerika mu kigega USAID. Bivuze ko nibura 65% baza kugirwaho n'izi ngaruka.